أزول فلاون أزول فلا كنت ويذ ناغذي الدوالين أكاكي ثورا ناغويذ ناغذي ذا الدوالين تشكي السكيان كنت ولا ذي مورث كندا غادي ديني غادي موريال غرفه قبيلي السوماثا ذا ركزنا تمطط مزينا مقار ذا قرون غادي المزينا غدا مغا هرندي ثيغرين لا كورديناسيون ماك امريك دو نور وكنا ذا الحون دي ثيكلين ثا قبيلي سي اون مارش كابيل بور كوميموري et non pas pour célébrer toutes les personnes que nous avons perdues en 2001 en 81 et en 80 اسي شفنا السان ذا منو بسمكتين ذا منو نقادرين اولنا قبيليين باللي جارنا ذويا ذا سيفي ذا من جارنا ذويا تيلاون يجنن جارنا ذويا يستمثلنا تيمثلنا كي اون تي فيولي ذا خيت سداوي ناس شفنا السان ونزمير راه غنتسو غني قاعدنا في مورثا قبيليت اشو كان ثيغرين لا كورديناسيون ماك امريك دو نور ناغ ثيغرين قلمزين سومثا يدف كان ثايت لا كورديناسيون نكون نزراوثنا نزرا حقرنا نزرا كرنا اشو اوروزمون لا نوذا كيف كان داير واحد نسن اسكا قلا غيشان حنا غدو الزرف المسلي استقبالي ذا المسلي خصو ذا بابا يما نكون نعدا غير الوقت وشتي اكود وشتي يعدا ثورا نتمقوا يا رزات عندنا لا نكون اشو من فغا غير قبالي تاع رزات نو سوم كلير نت بيان بريسي نو فولون اون ريبوبليك كابيل نو فولون ان ايتا كابيل غراس ا كوا غراس ا نوتر غران مسيو كون ريسبكتون توجور مساس الوين الجي بي كا فرحه ذمانيه امنون هذا وين تسكمين ايت قباليت اتشي دير واحد ستيمون تيمور قباليت ثاني ميرتي كيما الناس ارزات كان Donc aujourd'hui, on va porter notre voix pour dénoncer le blackout des organisations internationales et les médias internationaux. Donc, ça nous mérite nous. الزلف اللون ساقين تلاغن فرحين دين قبايلنا اون فان دو كونت رند ثغرين تفند دي قبايلات نسن تفند دي عوايد نزيكنا كتربان موفمون لو برانتون كتربان تايا 2001 السنين ثاني ميرتي قبايلنا ميرت فرانك ميدرم ثغرين وني تري كونتون بروفيتير لوكازيو ديالها ثغرين القبايل قلن دي ثمورث القبايلين جمال لنا اما دي تيزوزو اما دي فكايث اما دي ثويرت تصبنا كل الدمار الى لا مارش دي فافريل سي لونيفرسيتي مولي شغليف قشوش مشوش الي جوان اركاز انت مغارين لكن مثلا مصب في الدار تيزوزو فكايث ثويرت لا مارش الدمار سي فكايث ثاني ميرث نوان اون اسبير بيان ترويسي امثاكين ولا امثلنا ديال اوروب ثاني ميرث نوان ثاني ميرث تكيسان
فلاوان ودي تسمح سيسن دنيا اول 49 63 80 80 81 88 98 2001 مازال نكمل نصوم لا كونتينيويتي غاسات نكروكشين ديدنا كيوان ميثاق قبايليت مازال تيدير نكون يتير في داني واك نعثر في انت تزكى ثانمير ثنوان. Nous allons construire une nation à base de bonnes bases, à base d'un bon régime, à base d'un bon gouvernement. أزولك مرة في الأول أزولك مرة في الأكونت ويذ نغثيذ إديارزان أرداكي ويذ نغثيذ إدياران ثغرين لا كورديناسيون ماك أمريك دو نور أدفدو غاوالي وولدنا يوم باولي نكي ذا مزيان ويديو ينظلي سيت افيك ان كرون طونور السنة دوك ذي مثلا يحضرن كتربع أنا مثلا ولو ذاك ديارزان الدوغ ذي مثلا أدار دودار أوكد وذاك يحضرن جوج شايف واحد سيت ان كرون طونور ذي داود هذيك الدنيا الساقي ماشي ذا الفرح ذا perspective. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer le printemps kabyle et nous ne sommes pas en train de célébrer ce printemps. يا كان السغثي طوش وين نخدم أتصدم ذا الناس يسمى سيليبراسيون نكون هذه الناس نعاود سي اون كوميموراسيون تاكي تمزورة ثاني شد نهار غورس الساكي لا كورديناسيون ماك أمريك دو نور تساور دي قبالي سومثا كيلكو سوا تا توندونس بوليتيك كيلكو سوا تا كاسكات بوليتيك ثاني مثلا ونستسلم وين ثاني ديالنا في غريب ذي قبالي مرة تقبالي في السولن في الليل ذا مغنى سكسانا في مونت نغ مازال القرار كذو من داران ما ديال سواس نكاثمنا ثاني مثلا ونستسلم اللي كنت تعطي غير في الاول هاد غيول التفير في الفرنسيس اللي كنا متفاهمين في جولنا وتساعدي غير الدعمار هاد السولين ناسيونال كابي تفير ذاك ماشي ذاك الاول تفير ذو السلواي دونك مدني غير بك تفير ذو السلواي سيت ان بلاجياريزم استنجليزي. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Nous ne voulons pas séparer l'Algérie, il ne concerne plus. Nous voulons uniquement libérer notre Kabylie. La Kabylie est ma patrie. La Kabylie, أنا ثمور تقبلي تسمورتيو. دامر ولا غورك أفضل بعد يقول ناس تكنفوس. أشكون وين قدسنا في قبيلي تصوناج. أقرأ غير ثيتشي سين مزينة تورا. أولا غورك هذا كل ميكرويك كذا وكذا كذا وتقرأ وكذا. الزول في اللون اسميتها كان ابريد نظريه مثلا في 60 مزور ديستونسياسيون الى قد نفرق الشطوح اين زمرن وذيك السن اللي ماسك نسفير وثالث لي ماسك الى قد مبعد اوطون كو بيرسيبو الساقي اي مثلا في 60 اقدا بوردنا 20 افريل كثر من مسرايا الغيو امشتينو يروح على 20 افريل 80 اسمي في بورتاين سبيطار تيزوجو النظام ديال الثدار تقبيلي والنظام من برا والناس 20 افريل 80 بغينا نراونا غير الحبس وسنتن ايزون فيولي لونسينت يونيفرسيتير عاود ناس 81 ذي بقايت لا ميم شوز لو ميم سيناريو واثنين الماذن واثنين خداما واثنين تيلاوين واثنين مغارون واثنين الراش بوين مولانا بوين ثمثنا بوين تنا الحبس 85 كيف نروح دابا نروح على كل سكواس نزمر دنيني 20 افريل هكذا كاع كوني تسقسي غاك نوك سلام سقسي تما نون وليت لي زارشيف اسكي لا واس 20 افريل 80 راه ساقي اذي ونسوثارا اذ يوث بوينا راونا استثناء استمثنا الحبس 2001 وصرصاصني الكيرا غيتساغنا الروسي تساغني امريكاني تساغنو لا روذا ينساغندر وثنا راونا ils ont osé utiliser les armes de guerre pour assassiner nos enfants كسن ديون الجاني بليسي كسن تيدي لومبولونس كم الناس رصاص زاتي مولانيس زات وثمثنيس زات لي سكوريستني اي قد قراوك مثلا ce n'est pas pour enfoncer le clou ما تشكنا دسمكتيا ما تشكنا دنسوالا ديسكوراكي مكلاس وثنا مكلاس حقرنا الساقي اخلاق ذاكي اكنا دينيني سكسيات ساوند ثمورت القبايل ثمورت القبايليت اتدو كفريد يسار ثمون انتيس اتسمكتيا
أتسميك مثلا في 30 une anecdote يعشى كاين ذاك سي با une anecdote سي ان في عشى كاين ذاك الكندا اسمي الحو ذاك 2001 هي السمانه نخدم السنه 3 تكليوين افريدين نشير بروكا يدينا سونتر فيليا يدينا اسمي نتزر نسوال اثمورا مدني قلا نوك مدار اكنا دوالين الفطر براونا ذي ليسيان ذي كوليجيان لي زونيفرسيتير ستيرين في اللاس نصرصاص يميرني تسقطعنا لي زالجيريان يغدي تسقطع نسرقي منها. Mon discours aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer le clou, ni pour agrandir le fossé qui Le fait que je voudrais rappeler ici, c'est celui de la presse canadienne, c'est celui des journalistes et des journaux, des médias. En 2001, Jean Chrétien, qui était Premier ministre du Canada, il rend en visite en Algérie, il y avait plus de 80 morts, et la semaine de Jean Chrétien. À son retour à Ardagui, nous avions interpellé son attaché de presse. Il est porte-parole du comité pan-canadien pour soutenir et se solidariser avec la Kabylie. Dans la même semaine, يبغى يرمي ذي الحياة ضرميه دينا نكيني أمسيو الكحل ورياضيني دنا داروا. Donc ça nous donne une image de c'est quoi un journaliste, même dans des pays développés, dans des pays libres. Un journaliste est bon, Hermi Dina, je suis un attaché de presse du Premier ministre, Ouriad Kanaini Dinar. Yugar, Milharsa, Erin Garo, Warisan Garo, il n'est que l'Hachem Kanandara Daro, une petite phrase. Actuellement, le journal La Presse نشتبه ايش تقدر ودي فرم كان عندنا دي مسري فرونا في ذبرنا هي مثلا هذه السماثين تتفكر صور دوبتيميزم صور ورون الحور اكنو تسيرين ترى كتساوون اكنو ترى جويري فرانيين اكنو ترى جويري الميديا اكنو ترى جويري وين غادي تنافس كنا رجلا خنسف التمورتنا. Nous devons construire notre pays, notre indépendance. Sans indépendance, كلش قواسد نسوالين نسرو. بعد نبغي ثمون نتنا يلاش قواسد سوينا راه ونغال الحبس. يلاش قواسد نقم يلاش قواسد نكوني هاد نسوي ثم حرمين نتفضني لا pouvoir assassin pouvoir assassin. On ne parle plus de pouvoir. C'est un autre pays. L'Algérie pour nous c'est un autre pays. Ce n'est plus notre pays. Nous ne sommes plus concernés. تقبيليت تمر ذا قبيليت ما إلا قيمة ذاك كاع البوفوار الجيريان تقميل في ذاك كاع. Elle n'ira pas loin, elle va rester tout le temps une petite région agressée chaque jour, à chaque fois qu'ils veulent régler un problème entre eux, à chaque fois qu'ils veulent régler une situation, nous connaissons à bas le pouvoir criminel ou inférieur. أكونين سنوبنا أكاد نسموك أرضاقي أعرف كم شطات تسمي أدن الصغرة تقبيلي تدر ثمور تقبيلي أرمين ساعة الصغرة أرمين ساعة غناي أرمين ساعة بارلمون أرمين ساعة بريزيدون أرمين ساعة غوفرنمون ثاني نرد نون ساعة تسمي إلى ناسيونال.
Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, 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 Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Mac carnaval, Mac carnaval. تنمير في الوسوسة هذه تنمير الدمار ولكن لنا فوق لا coordination Mac Amérique du Nord تنمير même les témoignages que tu viens d'apporter. Donc si vous me permettez هضر كاس فرنسيس تكون شاعين في كاون ولاش فلاسة تسدو تقبيلي ثلاث كمال ذا اين غتبونا الساعه ذا ماشي يعني بغات تهضر كيف فلاس اشكو الصوت غير العمار المسلات فلاس دعمار مسلات فلاس المسنول كيف غاد مسلا فيهم باولكان وتسعدي غوال ايوا داكي قلان كوم انترفونون اسي شفنا سا نو devons parler sur la Kabylie nous devons parler sur le futur de la Kabylie اسي شفنا سا à nos jours nous devons tous être unis pourquoi pour d'abord libérer de la Kabylie. Quand on parle en français, il y en a des gens qui nous reprochent cette chose. Ils nous disent, vous luttez pour la Kabylie libre et indépendante et vous ne parlez pas votre langue. On maîtrise notre langue maternelle comme il se doit. Mais si vraiment on veut préserver cette langue, si vraiment on veut préserver notre culture, nous devons d'abord avoir un État libre et indépendant. Nous ne pouvons pas préserver notre langue. Nous ne pouvons pas préserver notre culture. Nous ne pouvons plus préserver notre tradition si nous n'avons pas un État libre et indépendant. Ma dernière phrase et je passe la parole aux intervenants. Pour les gens qui nous insultent, nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Il faut bien lire entre les lignes, il faut bien comprendre les concepts. Nous ne voulons pas, en aucun cas, séparer l'Algérie parce qu'il ne nous concerne pas. Nous voulons uniquement libérer notre patrie, libérer notre Kabylie. Vive la Kabylie libre et indépendante. Madame Zahra Boukersi, à la déclaration de la coordination Mac Amérique du Nord. أثناء كيم شيء ذاكين ما تسات صغورم أكلك ويمي هاي ثاني متر وسوستا بولا شغلي في أفوس تحمين إثلاوين النغرف هناك جالست مسازارة ثاني متر أسف لو نكن مثلا نكيني غاساكيني كانت صالفرحيد وسيغا بلاكيا خاطر ثالث سوس تام زواروث ثالث سوس 80 تفايد étudiante la fac centrale d'Alger donc السنة 20 يفري لا مارشي دي لا بلاس دو 1er مي à Alger عندها لا بوليس الجيريان تغليد فلانا اكني دغلين ورزازن كنا رزازن القرار هورنا حبسن اراش حبسن تحدايين et donc comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un c'est un mauvais souvenir pour moi mais en même temps ça ouvre un petit peu la perspective pour nous les Kabyles. Parce que ça nous promet, surtout quand je vois une jeunesse parmi nous, une jeunesse qui va évidemment reprendre le flambeau de ce qui a été fait depuis 1980. Voici la déclaration donc de la coordination Macanavad Amérique du Nord. Un peuple pacifique, fier, debout et en colère. Le sens des printemps kabyles. Nous commémorons cette semaine les événements des printemps kabyles 1980, 1981, 2001. Et à cette occasion, nous réaffirmons notre devoir sacré pour empêcher les violeurs de mémoire de récupérer les dates historiques, repères et les symboles du combat de la Kabylie pour la liberté. Il n'est pas question de laisser aussi ces fossoyeurs du serment de Oulesh Smahoulesh agir pour s'accaparer les nobles sacrifices du peuple kabyle et de les offrir comme la dot de soumission au profit des tueurs des jeunes kabyles de 2001. Le peuple kabyle a, de tout temps, combattu les injustices et n'acceptera jamais qu'on lui impose des conditions de vie humiliantes et dégradantes. C'est un peuple debout, fier et en marche.
car sa force de résistance lui permet de venir à bout de tous les complots d'asservissement. Sa capacité de résilience lui donne une force constante et inébranlable pour déjouer les plans d'aliénation dont le but ultime reste son extinction, comme c'est le cas pour certains peuples amazirs, frères d'Afrique du Nord. Le peuple kabyle, qui s'est pleinement investi dans la guerre d'Algérie contre la France, a toujours privilégié la voie pacifique plutôt que celle des armes, y compris quand il se trouve en situation de légitime défense, comme ce fut le cas pendant les printemps 1980, 1981 et durant le printemps meurtrier de 2001. Les Kabyles ont été les seuls dans les années 70 et 80 à se soulever régulièrement pour défier la junte militaire algérienne aux commandes depuis 1962. Les grandes manifestations d'avril 1980 ont provoqué le premier séisme politique qui a fissuré les fondations du temple de la dictature algérienne. Les répliques de cette secousse de grande amplitude politique continuent d'ailleurs de se produire à ce jour dans toute l'Afrique du Nord et bien au-delà. Cette contestation politique kabyle qui s'oppose au pouvoir despotique d'Alger a atteint son apogée lors des événements du printemps 2001, événements durant lesquels la gendarmerie algérienne a tiré avec des armes de guerre sur les jeunes Kabyles, tuant 128 d'entre eux et handicapant des milliers d'autres. Ce massacre, bien documenté dans le rapport officiel de feu Maître Issad, ne laisse aucun doute sur le caractère prémédité de cette tuerie et la volonté d'écraser ces jeunes manifestants pacifiques kabyles. L'auteur du rapport d'enquête a résumé ainsi ce qui s'est passé. On a donné l'ordre de tirer, mais pourquoi n'a-t-on pas donné l'ordre d'arrêter? Rupture irréversible avec l'Algérie coloniale. La mort des 128 jeunes Kabyles et les milliers d'handicapés en 2001 a été le traumatisme de trop qui a fait prendre conscience au peuple kabyle qu'il ne peut endurer indéfiniment les assauts meurtriers du pouvoir criminel d'Alger. Le peuple kabyle vit encore l'assassinat volontaire de ces jeunes innocents comme un choc psychologique collectif grave qu'il ne peut oublier. D'autant plus que les responsables politiques algériens, derrière cette tuerie, sont restés impunis et n'ont jamais été inquiétés. Cette humiliation de plus a définitivement scellé le sort de la relation Kabylie-Algérie. Et depuis, grâce au MAC, le peuple kabyle réalise qu'il est tout simplement colonisé et que c'est à lui seul, de changer les conditions de sa vie en prenant son destin en main, dans le respect du droit et des traités internationaux. Le silence des médias et l'indifférence des États démocratiques. Le peuple kabyle affronte pacifiquement en ce moment et dans l'indifférence générale des médias du monde la machine répressive de l'État algérien qui continue d'agir dans l'impunité la plus totale. Le silence des instances internationales et l'absence des pressions des gouvernements dits démocratiques sont interprétés par le pouvoir algérien colonial comme un encouragement à ces agressions cycliques contre le peuple kabyle. Nous interpellons solennellement les médias internationaux et les professionnels de l'information afin qu'ils rendent compte de la situation d'oppression, d'injustice et de violence auquel est soumis le peuple kabyle afin de lui éviter un génocide qui ne dit pas son nom. La lutte qu'il mène pacifiquement pour son indépendance mérite que le monde entier en soit informé et pris à témoin. Le peuple kabyle appelle une fois de plus les organisations internationales des droits de l'homme et les gouvernements démocratiques à réagir pour faire barrage à la dictature algérienne qui se trouve juste aux portes de l'Europe et qui, au vu de l'instabilité permanente qui y règne, pourrait être une menace pour toute la région, voire au-delà. L'indifférence des États face au harcèlement, aux persécutions et aux crimes dont est victime le peuple kabyle de la part du régime colonialiste d'Alger nous interpelle tous, notamment les centaines de milliers, voire les millions de citoyens kabyles de la diaspora à travers le monde. Nous nous sentons directement concernés par les souffrances des nôtres et sommes déterminés à faire entendre notre voix.
l'engagement du MAC envers le peuple kabyle. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, représentant légitime du peuple kabyle, en dépit de toutes les exactions, les humiliations, les intimidations et harcèlements policiers et judiciaires qu'endurent ces activistes au quotidien, réaffirme son caractère pacifique et ne tombera jamais dans le piège de la violence de l'État colonial algérien. Nous, les indépendantistes kabyles, nous faisons au monde entier le serment de Jma'liman, qui signifie, au nom de toutes les croyances, de poursuivre notre lutte pacifique, quelles que soient les embûches dressées par le régime colonial algérien et quelles que soient les complicités des États étrangers qui attendent en échange de juteuses contreparties économiques. Il fait du recouvrement de la liberté spoliée au peuple kabyle en 1857 sa priorité nationale. La Kabylie constitue le prolongement du monde civilisé, laïque, moderne et respectueux des droits de l'homme. Elle s'érige en bouclier qui protège la démocratie dans une région du monde très affectée par la barbarie religieuse, l'obscurantisme et la régression de l'humanité. Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité de la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Je répéterai la dernière phrase, Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité que la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous en porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Vive la Kabylie libre et indépendante. Signé la coordination du MAC de l'Amérique du Nord. Une déclaration vraiment pertinente. Donc, nous tenons à vous informer que le président de JPK sera avec nous à partir de 14 h avec une contribution durant cette action. Maintenant, nous allons directement passer aux intervenants que nous avons recensés avant la marche. S'il vous plaît, aux intervenants qui veulent prendre la parole et qui se sont déjà inscrits, vous avez 3 minutes pour chaque. Il faut vraiment respecter ce timing parce que nous avons actuellement 18 intervenants et je tiens aussi à vous informer que chaque 10 intervenants, il y aura un chanteur engagé kabyle qui va nous interpréter une chanson pour la Kabylie. J'appelle directement la première intervenante, c'est Hasiba, qui est une militante kabyle indépendantiste. تزوارا دينيغ تنمير في وذي ديسوجدان وذي قدشن ثملي اللي تبوساقي الفرح يمقرغ le peuple kabyle qui ne s'exerce spécialement pour rendre hommage à la jeunesse kabyle, la jeunesse qui démontre chaque jour un peu plus son éveil, l'éveil d'une conscience collective. Les jeunes kabyles toura نتزوقوا يسن خاطر نتكل في اللسن إمي فقن ذاك أدابو عزايريا يبكس الديواكنا ذا غيمحو فقن بليك ثمور تقبيلي ذيل النا وإذا غيقاند لي سيباراتيست نغمشي كذا تسمينا غلطان خاطر نكون اللي دي بروسايور nous sommes des libérateurs on veut la Kabylie pour les Kabyles غادي لا سيباراتور وين راه دياوين افراني غادي يحكم دي تمورتنا نكون يغدارونا غير نبغى غادي يحكم انت مورتنسن عندها الى السيباراتيزم ذاكيا دونك اسني ما راه غتصاطاسي نغماسن الا ندي تمورت اما كتزرا ما تسفرين خاطر غورسن لو سامبل فيت دو بورتي لو درابو كابيل انايا قبايلي غادي الفنانه يا قبايلي غادي تشندي الحبس اسني ما راه في واش اللي نسني صبران اي تسفرين يا لاس اسني ما راه ماشي يغلي
السينما لي بريزونيين هكا تبدا غاساكي ما كتسوالي من ناس حمزه جمال زعيم وكذا كي ريزيست ام كي سينما تبلو الناس ils préfèrent mourir pour leurs idées que de vieillir et de lassitude إذا ما كتوالم لي جون تورا خملني غالنسن وارسو كذي وتقعدنا راه تقعدي غادي انت غير تقعد نتورا ونقعد يون وكذا كي مع مازال سوثور نتقعد فوق مهرسان لا ليبرتي وكذا كي غلطان إلا خدو غالن سافريد نتللي سافريد نيسا نكوني l'état kabyle on le veut un état libre et indépendant basé sur des fondements l'عناية قبيليت basé sur des règles internationales donc ماشي لو صغير اي كي زمرت يلي ما الا يلي واث هذا شو من غالنيس وسيقار دايكي كان يغيقونين تنمر سنون et vive la Kabylie libre et indépendante. أجل في الأول سلامة نون توثق في 2023 تولن مزيان ون القرآن يسفرح لين يسفرحن ما كنت ولا كيو يرتي كلك قاليت تون في سواعتي وكنا عند مسلايا أنا غادي هكا كيما ولا في تموت قبيليت قرأ ثموت قبيليت إلها خاصة كيما شو ترى واش قرأ ثموت قبيليت تشوفوا في اللون في اللون أكيد نسير كل يوم ودي تزال نيالاس تشوفوا في يبغانا نشرحنا في ذلك بودي يموت وكيوم إلا قانا أتنزل خاطر طاس يبغانا زلزلنا إذا من قمزيلنا يوزلن لي 2001 يوت نتغوص النظام يسير تدرنو سير ذاكي نسل يوال كيلي لي زايسيان سان لا ميزون ايتي لي ايطاليان سان البنكه سماناس البنكه ايطاليان ثمورتينا تسايا ذاكي مو كندا اذا كان غانا حاجه سقرونا في موراياكي وكذا كيغرف انا كيلي تيمورا سان الكليا لي زيطا سان كثاموت ولا الكل تيمون نتمسن نكونين ذاك غير يخصن سوت ساتلا لورغانيزاسيون تلا نتمنى لي نقدرش نتزال تخصر تموت ايوا كنا نسوا انا كسانا الكليا ويا درنا غوا النظام ولكن نكونين سلوك بايل اللغه في الانجليز اللغه في الكريتيان اللغه في تنسلمت اللغه في الجوامع اللغه ميال الالماني انت ممكن فرنسا ميال الالماني اللغه ولا شوف يقول اللغه ولاش نشد نقول ان اللغه في الجزائر زورنا اللغه في الجزائر تقرات واخدها إيه تورا يقيمنا غادي يونو منو لأن اللغة في تمور تقبيل زواجي غادي نكون يوم يتسوث ثاني قارود أن فلاس أتيدناوي أنج تمور في ولادي كراني وكنا تسبدل ثاني مية ثنون أرتي مليليت تفسوث الثمانيين ياك تفسوث 1871 أسمين كان مجال في تبعرسا تا فرانسيس تيكمي كي دخل من تين فانتازيت تين كيسا وتموت سلمان دافور اسمه تقبيليت دومنوريس غاتسيمون نتينس السنة نكون إلا ديونو ونجموع ديوس تمليليت دكينو نمالو أندا وسند سيان كما تموت تقبيليت إوا كنا نرفدن أنايا قبيلي أنا كذا نسفرحن ونكونيو ونستو يالا البطلة كي عندنا فلانا من نوعنا وين مكللين ماشي دوين ناس كارر ماشي ديما كنا نقيم ديال الجزائر الجزائر نبغات يدس الجزائر ديال الموتنا عفايا كنيكات كاتب السكس تموت تقبيليت واش شارنا من الموت من الجزائر إذن ذاك يومنا نسو منو غاف سيمون انت تقبيليت ذاك يومنا ويداني في كان دول السن يوم منو غاكينيو تجمي تمقرحات تمول في كندا زيوت التمورا تمقرانين يتمم سيزرفان بلدان ويتمم سيزرفان سويزرف بغرف دفران نيمان
هو كنا ذوي ثمونتيس السلام هكا هاد يطفل يفسن يبويد كلام تمورا كيلان قبلت ازل مثلا مان هو كنا غرفق ذيلين دوينا هي الفدان هذه زدي القديس وهذه الفديمانيس وهذه البوتين بقفران مان عارفين منين تموت تقبيلي تمير سنوان تجمل سمقرات صورين انا بعد قبيلي وعظيم زوين يدي تخجر نورون وزوين يكون يتقدرن لقوينا كي تخدمن تمير سنوان اكل نفلان وجيران دي جاو كدي تلويث مازال كذا انا كي تدرس لي لاقي لي الباليق انت مديريس هسا اسكا فرحة هسا اسكا Vive mon indépendance de la Kabylie.